Pahit sa pamatang unang ban malas tirohan asa unang tarlapat lang kami gabi marisuan. Susurmay na katali polang itahe gabi susamay na kaparto susamay na na susay itahe so adong sitilihon na macam pasuri ang kaparjahat itahe so naboy so nang dihudulan na ay hati goran do na hoti tanong na idoto na puta. Udang lalapan pikir talaka humbalang kata mengulasi ulang asa adong sifat bagahon. Pahit sa pamatang unang ban malas tirohan asa unang tarlapat lang kami gabi marisuan. Susamay na katali polang itahe gabi susamay na kapato susamay na kana susay itahe so adong sitilihon na macam pasuri ang kaparjahat itahe so naboy so nang dihudulan na ay hati goran daw na hoti tanong na idoto na diyo puta. Susamay na katali polang itahe gabi susamay na kapartoban susamay na kana susay itahe so adong sitilihon na macam pasuri ang kaparjahat itahe so naboy so nang dihudulan na ay hati goran daw na hoti tanong na idoto na diyo puta.